oedd Betty, oedd hi'n mynd i ryw barti penblwydd yn ddiweddar. So fi athau, o'n i'n eithon ni'r parti yma, gorodd y fam y drws. Wedi ddi, Elis, great. This is wonderful because the magician we've got is a Welsh speaker, just like you. So you can meet him and then you can be friends and speak Welsh together. It's going to be fantastic. So cerddes I mewn i'r alodden paratoi, magician, yn y gegin. Is i, hello, I'm Elis, I'm Betty's father. Wel, clywed bod ti siarad Cymraeg, so siwma pethau. Siwma i siarad Cymraeg o Abertawe. Great, chen, ys Peterborough Llundain. Ys rhyw 5 mlynedd nawr. Right, okay, ne. A the, ti dal yn siarad Cymraeg, is i? Odw, ie, wrth gwrs i. Wel, siarad Cymraeg gyda Betty, a mae Steffan bach yn ifanc to, a mam a dad o'ch chi orydd fi a ffrindiau gwytre. A the, yeah. I always thought it was a little bit of a Iaith capel. Sorry, what the fuck, mate? I always thought it was a bit of a Iaith capel. See, what the fuck? Pawb, mae'r parti nawr wedi mynd yn dawel iawn. Mae pawb yn pipo draw o'r stafell ffrynt I weld os yw'r Cymru yn ffrindiau do mlaen y dda iawn da'i gili. Nal oedd y magician yn sefyll a dici bo wasgo mlaen. Nal o'n i'n gweiddi, Bradwr! Maybe it's a Welsh greeting and they're actually being nice to each other. It's a bit like the hacker in the rugby, isn't it? Maybe it's a Welsh greeting. Bradwr! Gorffes I adael ar ôl gweiddi, mae crogi'n rhy dda I rhai! Y broblem yw, nawr bod fi wedi cwrdd o'r dyn yma, fi'n bwmpa mewn iddo troi'r amser. Weles I fe yn Sainsbury's. Nal oedd e, hi Elis, siwma pethau? Dwi'n mynd I ffôl, jyst prynu gwin i'r cymundeb. Paratoi I oedfa'r bore.